Mona ke mo Phumzile Qata a thunyeditseng teng ka makgetlo a mmalwa. Ba lelapa la habo ba seng ba phela ka matswalo. Ba kopile ba lefapha la rona la ditaba ho se bontshe ditshwantsho tsa mofu le moo ba dulang teng. Asazi ukuthi isizathu kube yini sokuthi abulawe kanjalo. He says they're afraid because they don't know the motive for her murder. He says they don't know if those who killed her are done. Even the children are scared. Phumzile o sia bana ba bararo. Union ya Mosebeletsi ba masepala SAMU e eteletse lelapa la habo ho fumana dikarabo. Eske sakuzwa nangomeya ekhuluma ukuthi bazimisele ukuthi lolu daba. She says she hopes that the municipality will make good on its promise to intervene in the killing of workers. She says workers will now be afraid to do their work because they fear for their lives, especially in this time of disaster. They're asking the municipality to beef up security. Mapolesa a re diphuputso di ntse di tswela pele. Masepala o se o lotse polao ena. Ha o ntse o tswela pele ho leka ho kgutlisetsa metsi dibakeng tseo baahi ba ntseng ba hloka metsi ho tsona.